Na itagari ya kari kurea mukobo kuma kire byama byao byantura ni onto bongelekete muno nendenteri chamara county ni adarakaniri boni kuringana na bisa wa social development David Kimathi nyuma ya gikundi kimunende kia bonda gokinyo bitine kiego chwantaira ya brombe kyo chokia mbecha chio Martin Mugambi kato echikinya kundi kemo kiathithia bonda kuma mbari cia kibura wandiaganga emunthi gachaiterekirera ukobichini wa socio mbari cia kieganguru gigichwaga ntaira na bura baomba guchokia mbecha ira bakobithirio mo ciao na ndiga ikwenda kuringa kathaka omde tulabangite turaikoroka kwa members betu uria gutwika twamukobithirie mbeca kuma mweri 5 na last year na watwika gutembeza alocokie gikundini ageria kuringirwa thimu gwatwika gutethimia mu member no mwaumba kujukia atumirwa barua onage assistant chief wakwae anenkerwa na gwatwika ata respondi no mde tukurauka kwae rukire kuthi kugira mbeca yu ni aririe migambo etae miega na augo na ketho ikotini no tutirimane tukagambira mbeca ino nikyo gitumi twamwana ati na tuthũkia sheria mkononi twamba kwija kwa socio twauga nitukweja turinge report yo kendo nabo batu advice the way forward ndaka inogo ikiuragia abura baomba guchokia mbeca ino baugite banenkere omo wao 50,000 na ichiaremetwo guchokia abakiugaga babati kwenda magamba mwanga ya tubidi turi tugaceria uteithio mbere obisini jetu nigankulomba ndi umwa imwana bya bikibiki wana baba kunenkelwa mbija bikibiki pirisi mtu ni anenkelwa mbia ni ameka jadi kumutedia nantu kiromba mbeca gikundi ni kwetha gwena kathina gakutika omba kulomba mbeca cia gikundi uthi gukenia mwekuru waku ukimurugira chapati kana ukitha mauntu mangi lazima urako baga mbeca wina untu buyite kurutha no kimenya gugaicokia atia Bubo bumerete David Kimathi uranwe murugamiri wa motungata mamakire gicigo mbunge kia Mara ariuga ikundi bira biambiritie ukobithanagia mbeca abakaruthaga mawatho mara makathingatagirwo guta muntu urakarema gucokia mbeca cia kiama na niwega nani ncoke okaire ngwete ikundi gionde niwega constitution yenu ikedwe very clear ikiugaga buria muntu abatie kuruthwa especially indiria jokia mbeca igikundi na arega gucokia kogu twina constitutions tujiandikite wega na guketwa constitution yenu eti kwariria mauntu makonie mbeca ya gikundi no wega bodi bome amendi na buongere mauntu tamagugu nikenda ona indiria bwareta kesi yenu ta obisi tumbe kumishugulikagira o wega kiongera uritie akariba gicigo mbunge kia Mara barabara ikundi ni gucokagia mbeca cionthe ira bakethirwa bathukitie kana gukobithwa ni ikundi biao na gugatuika no uthemo ni gucokia mbeca iu no wega ukathio kalaniria na members ba gikundi ukabera gitumi ukuthemo ni gucokia na warikia kubera no bakwelewe lakini to abela utiomba gucokia riu ukaba nenkera kiumia kiu kingi baguceria kiumia kiu kingi utikuoneka kogu nwega ukenda gukimenya kwina sheria ile jeku ya kulikaba mbeca ya gikundi indiria mtu akobithwa jio kiripotera Wero TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi.